I am from Moscow, yeah? Okay. What about others? What do you think about Asema? Where is she lying? Qaysi жерде I Asema think bizga she's lying about her age. Okay, so you think that she's not 17 years old, yeah? Yeah, at first she Oh. said another. Yeah, we had two numbers, yeah? Okay. Asema, are we right? Biz to'g'ri topdiqmi, topmadikmi? No. Oh, no! Okay, we've got two sentences left. Эки сүйлөм калды. Ошол эки сүйлөмдөн туурасын таап көрөлү. I think that you are not from Moscow. I hope so. Yes. Yeah? Okay. Yeah. Good job. And one more of you. Дагы бирөөңүздөр 3 факт өзүңүз жөнүндө айтып кетиңиз. Ошонун арасынан жалган айтылган сүйлөмдү таап көрөбүз. Акылай, Гүлжан. Can I? Yes, please. Гүлжан, yeah? The first fact that I grew up in the village. Okay. And the second fact is I was in America. And the third fact is I don't know Russian. Oh, I believe that you know Russian. And I really hope that you were in the USA. Fact. Second fact ғой, экинчи fact. Асеманын боюнча экинчи факт бул жалган сиз жөнүндө. So she thinks that you were not in the USA, yeah? Is exactly it true? Right. Yeah. It's not true, yeah. But we hope that soon you will visit. Yeah? The USA. Fine. So let's get it started, yeah? Эми баштайлы. Биз бүгүн кесиптер жөнүндө бир аз талкуу жүргүзөбүз. Менимче биринчиден биз суроого жооп берели. Who wants to read the question? Ким суроону окуусу келип жатат? Can I? Yes, please. How many professions are there in the world? So In the world. Did you understand the question? Суроо түшүнүктүүбү же которолу бирге? Канча профессия Дүйнөдө? Дүйнө жүзүндө канча профессия, кесип бар? Азаматсыздар, дүйнө жүзүндө канча кесип бар? So what do you think? Nowadays, how many professions have we got all over the world? I think so very a lot of professions have in the world. Yeah, a lot of that. Can you give me the number? Approximately. What is number? Канча болушу мүмкүн? Сан менен айтып көрүңүз. Maybe Атыңызды айтып койсоңуз. Maybe 200 or 500. 200 or Maybe 500, okay. 50. 50? Yes. Okay, so you think that only 50 professions? What about others? Калгандары? I think over 10,000. Oh, you are very close. Actually, you are very close. Нуржан аябай жакын болду сиздин жообуңуз. Ошол сандан баштап бир аз жакындай бериңиздер. 12,000. Okay, so definitely азаматсыз Нуржан. Акыркы мен монтип бир аз анализ жүргүзүп көрдүм эле. Анализ жүргүзсөм 12,000ден ашыкча кесип бар экен азыркы күндөчү. Эмнеге дегенде азыр эми жумуштар дагы өзгөрүп жатат. Азыр онлайн деген эле канча жумуш пайда болду. Ошондуктан кесип деген 12,000ден ашыкча кесип бар экен. Ал эми биз билгенибиз
ага чейин Асема айтып кеткендей эле бир 50 чакты болсо керек деп ойлойм. Nice. So look, here I've prepared just the 14 of them. Бул жерде 14 эле профессия бердим мен сиздерге, бирок бул жерде сиздерге тааныш деле профессиялар болушу мүмкүн. Азыр бирден окуп чыгабыз. Андан кийин бир сүйлөм окугандан кийин, бир сөздү окугандан кийин ошол сөзгө биз сүйлөм түзүп көрөбүз. Who wants to start? How many of us? Канча адам экенбиз? Баарыбызга жетет деп ойлойм. Let's start. One by one. Бирден окуй бериңиздер. Butcher, kasap. Butcher деп окулат, Actress, actor, актриса, актер, Ага, артист. сүйлөм түзүп көрөлү. Сиз азыр butcher деп окудуңуз. Ошол касапчы деген сөзгө англис тилинде бир кыскача сүйлөм түзүп, ошол сөздү жаттаганга аракет кылып өтөлү. My dad butcher. My dad is butcher. Азаматсыз. Ага, the next one. Ким экинчи? Actor. Actress. Yeah. I don't have acquaintance who is actress. Okay. Yeah, acquaintance, yeah. Сиздин демек актер же актриса болгон таанышыңыз жок экен, Yes. Next. Акылай, please. Үчүнчү сөз. Üçüncü artist. Артист деген сүрөтчү экен, I always like to drawing and I want to be artist. Oh, nice. Okay. Nice sentence. I like two of them. Эки сүйлөм түзүп койдуңуз, азаматсыз. Number 4. Бул жакта бизде DNL деген бир жигит бар экен, бирок атыңызды айтып койсоңуз жакшы болмок. Жок, бир болсо бизди укпай жатышат. Же микрофонуңузду басып койсоңуз, биз сизди укпай жатабыз. Ага, болбосо Гүлнур. 4-үнчү сөздү окуй бериңиз. Carpenter. Carpenter. Yes, you're right. My dad is a carpenter. Ага, my dad is a carpenter. Very good. Ага, Гүлжан. Кийинки сөз сиздики. 5-инчи сөз, Гүлжанда кошулуп элек бизге Абылкасымов деген микрофонуңузду басып, кийинки сөздү окуй бериңиз. Айза. Доктор, дарыгер. Азаматсыз. Сүйлөм түзүп туруңуз, мен калгандарын микрофондагы басып коюшум. Doctor on Monday. Окей. Так, бизде бул жакта дагы Шаркүл. Сиздерден дагы 1-2 мүнөт убактыңызды алып коем. Ар бир адамдын микрофонун баспасам, булар сүйлөй албай калат экен. Ошондуктан Доктор деген сөздү токтодук. Андан кийин 6-чы сөз. Бегимжан. Nurse. Dayım. Медайым экен, медайым. My sister is nurse. Okay. He's a nurse, yeah. Шаркүл. Кийинки сөз сиздики, 7-чи сөз. 7-чи. Шеф. Ашпоз. Азаматсыз. My husband works as a chef. Yes, very good. Okay. I wish to have a husband who is a chef too,
because the dinner will be ready every single day. And Chopa Turgunbekova. Number 8. Number 8, policeman. Okay, let's read this. My brother is a policeman. My brother is a policeman. Кейінгі 9-ші сөз. May Yes, please. dentist, dish doctor. 1 year ago, I want to be a dentist, but now I study philosophy. Wow. They are in 2 different spheres, yeah? Екі башқа сферадағы кесіптер екен. Next, number 10. Yes, please. So I am Daniel. This is Lovely. yeah. Nice to meet you. Lawyer, advocate, Lawyer. lawyer, advocate. I like this profession, and I would like in future lawyer. To become a lawyer, yeah? Yeah. Демек, сіз адвокат болғыңыз келді екен, адамдардың құқығын қорғауыңыз келіп жатады екен. Next, number 11. Can you continue, please, Daniel? Дағы бір сөзді оқып кетіңіз. Writer. Жазушы. Азаматсыз. Дағы бізде 3 сөз қалып атады. Ошону Чопа, Шаргүл, нақылай оқып кетсін. We have a great writer. So his name Cengiz Aytmatov. Yes, you're right. Can I? Yes, please. 20. Так, мне этот айдоочу келди. Driver. I want to drive a car, and because of this, 2 years ago I take my права, как это можно сказать? Driving license, yeah? And now I'm driving a car. Oh, wow. Congratulations. And do you like driving car? Yeah, of course. Of course. Yeah, me too. Actually, I'm really fond of driving. Next, number 13. Kim оқып кетеді? Шаргүл? Plumber. Сантехника слесарь. Сантехник те, ошондо. Бул деген жөн эле ошол сантехник, Сантехник. Today came my home plumber and do my freezer. Freezer, сантехник, морозильникти карайбы? Yok. Так. Сиздин раковинаңызды карап кетти деле? Think. Yeah. Okay. And the last one is 14-cü söz bizge. Алгач сөз ким окуп берет? Baker is байчы. Нан жасаган адамды биз baker деп коебуз. Нандан тышкары ошол эле бизде баягындай булочки, пирог, ошолорду жасаган нерсе, ошону жасаган адамды эле биз baker деп деле айтып коебуз. Окей. Сөздөр түшүнүктүү. Түшүнчү? Суроо барбы? I have. Yes, please. I don't understand what is kasapçı. Kasapçı is the person who sells meat. Where do you usually buy meat? I understand. So, thank you. Now you know the meaning, yeah? Good job. Okay then. So look, now I would like you to practice with the words. Азыр эми биз ошол сөздөр менен практика кылуу үчүн
Ал сөздөрдү экиге бөлөбүз. Биринчи тарапта бизде муну окуп бериңиздер. Stressful jobs. Stressful jobs. Бул кандай жумуштар экен? Stressful это, наверное, Stress. When the person is in stress. Кыйын жумуштар мисалы. For Кыйын, example, Оор жумуштар. Hard jobs maybe. оор жумуштар, кыйын жумуштар. hard Сиздер work. ар дайым жумушта стресс болгондорду бул тарапка бөлөт экенбиз. Ал эми экинчиси? jobs for people who are patient. Patient. Для людей, которые patient. Sabır. Заматсыз, сабырдуу адамдарга туура келген жумуш. Ошондо биз азыр биринчиге биз stressful jobs. Кайсы жумуштар stressful экенин айтабыз. Ал эми экинчи тарапта биз кайсы жумуштар for people who are patient экенин айтабыз. Ким stressful jobs деген тайпага бөлүп берет бизге ушул сөздөрдү? May I? Yes, please. The first it's butcher. Okay. Is it stressful? Yes. Okay, you think so. Next. Butcher. The second carpenter. Okay. The third doctor. Doctor, definitely. Мне кажется, nurse медаим тоже оор жумуштарга кирет. Okay, is also the stressful job, yeah? Policeman. Yes. And policeman. Yes, definitely. 100%. Yes. That's all. That's all. So the other jobs are for patient people, you think, yeah? Yes. Okay. Who has got another point of view? Кимдин башка ою бар, башкача ою бар. I think so. Can you please? And lawyer to stress jobs. Yes, I agree with you. I think also stress job actress, yeah, actor. Oh, yes. So What about driving? driver, yeah. When yes, I agree. Driver also. So you agree that driving is also a very stressful job, yeah? Yeah. So what about the second group, yeah? Экинчи группа өтөлү, экинчи тайпада биз баягы сабырдуу адамдарга арналган жумуштарды айтып өтөлү. Baker. Да. Адвокат. Artist. Driver. Baker. Chef, no, chef. Is the chef for patient people or for stressful people? Yes. I Yeah. think dentist. Dentist is for patient people, yeah? Mm-hmm. Okay. And the writer, Maybe because they earn a lot of money. Oh, yes. Writer, yes. I suppose driver also let Сабырдуу адамдарга дейсизби? ооба. Okay. It is your point of view. What about carpenter? Жыгач уста жөнүндө эч ким айтпай жатат го. Жыгач уста бул кандай мындай? Стресс боло турган жумушпу же унчукпай өзүнүн жумушун кыла турган адамдарга? Patient person. Patient. Okay. So did we divide all of them into two groups? Баарын бөлүп чыктыкпы? Эки тайпага? Yes. Yes, I think. So let's continue. Look, I've got here questions and I've got here answers. Мисалы, сиз бир адамдын жумушу жөнүндө сураганда кандай суроолорду берип көрсөңүз болот? Башта өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, андан кийин бул жакта берилген сүйлөмдөрдү окуп чыгабыз. What is your job, maybe? What is your job? Maybe what is your work? What's your major?
Yeah. What's your What I major? do. What do What do you you do? What company do you work? Okay. So the What's your easiest. profession? What is your profession? What is Yeah. your profession? Yes. Ең популяр да ошол суроо болсо керек, What is your profession? What is your job? Сен ким болуп иштейсиң ай деп эле сурасак болот негизи. Ал эми бул жерде бизде ошол эле суроонун 6 түрү бар экен. Ошол 6 түрүнү 3-3төн окуп кетели. 3 сүйлөмдү, 3 суроону бир адам окуйт, 3 суроону экинчи адам окуйт. Please start. Баштай бериңиздер. Can I? Yes, please. Сперва вопросы, да? Да, 3 вопроса читаем. 3 суроону. What do you do for a living? What do you do to make a living? What company do you work for? Окей, Азамат. Суроолор түшүнүктүү? What do you do for a living? Бул кандай суроо экен? Что ты, чем ты занимаешься в обычной жизни? Может быть, это мое мнение просто. Азамат, на что ты зарабатываешь деп сурап калат го? Ошо сен жашап жүргөн үчүн сен эмне жумуш кыласың деген суроо. Биз эми кыргыз тилинде антип суроо бербейбиз албетте, бирок англис тилинде ошентип what do you do for a living десеңиздер туура эле болот, Экинчиси? Экинчи суроо ошол туура келет экен. Биринчи айткан оюма. Экинчи суроо деле биринчи суроого окшош. Ошондуктан үчүнчү суроого өтөбүз. Кайсы компанияда иштейсиң? Же кайсы компания иштейсиң? Азамат, мисалы, бизнесмен болбосо же өзүнө өзү иштебесе, биз кайсы компанияга иштейсиң деп эле суроону берсек болот экен, What's your job? Бул суроону биз ошо карап чыктык. What's your occupation? Occupation деген сөз кантип бизде которулат экен, Адистик эмеспи случайно? Азаматсыз, адистик. Сен адисиң эмне деп сурайсың, What's your occupation? What's your job? Бул синонимдер деп койсок деле болот. Андан кийин эң алгачкысы What do you do? What do you do деген сен азыр эмне кылып жатасың деген деле эмес. What do you do деген сен өзү негизи эмне менен алексиң деген деле суроо кылып койсок да болот. Ал эми бул суроого жооп бериш үчүн дагы бир 3-4 түрү бар экен. Аларды окуп кетели. Сыймык окуп кетет экен бизге. Okay. I am a doctor, teacher, hairdresser. Бул эң жөнөкөй жооп деп ойлосок болот, I'm a doctor, I'm a teacher деп эле. Кийинкиси? Yes. Can I continue, Rich? Yes, of course, till the end. I am in sales, online. I am digital marketing. I am public education. I am in. Албетте in деген кошуп кетесиз. Мисалы, I am in sales дегенде мен соодадамын. Мен соодагер эмесмин. Мен сооданын ичинде жүрөм да. Негизи менин ишим соодада. Үчүнчү сүйлөм. I work for a private school. Private school. I work for an oil company. Азаматсыз ошондо биздин сүйлөмдү баштоо үчүн биз I work for деп баштасак болот экен, Мен ушул жерде ишке киргем же ушул жерде иштейм. I work for деп туруп кимдин аркасында иштеп жүрөбүз, ошо кайсы жерде иштеп жүрөбүз, ошол жерде айтып кетсеңиз болот. Мисалы бир компанияга иштесеңиз, ошол компаниянын атын айтып эле I work for деп туруп анан кийин компаниянын негизги, мисалы Билайн, Мегаком деп деле кошконсоңуз болот да. Эң алгачкысы I teach for a living. It's like I am a teacher. Am I right? Yes. If you are a teacher, you may say, I teach for a living. I drive for a living. Yeah? Yes. Мисалы үчүн акча табыш үчүн айдайм. Мен акча табуу үчүн окутам деп деле айтып кетсек болот экен. Okay. So, couple questions for you. Бизде жумуштары бар. Иштеген адамдарга бир-эки суроо. Өзүңүздөргө ушул жерден туура келген сүйлөмдү, жоопту таап алсаңыздар болот. Даярданыңыздар.
So what do you do for a living? Men başlap No, ketsem. I can't see the question. I am unemployed. Okay, you are unemployed. I am unemployed, yes. Okay. Бул жерде андай суроо да жок экен, жооп да жок экен. Мен бул жерге Yeah. баарын кесиби бар адамдарга эле суроо даярдап турмун. Бирок I'm unemployed деп койсоңуздар эле бул туура жок болот. Менин жумушум жок. Aha. Мен иштебейм мисалы үчүн. Же болбосо I'm a student. Мен студентмин десеңиз деле ошол сиздин сурооңузга жооп болот, So what about others? Калгандарчы? Сыймый кайбы сон? I am a student. I am a future teacher. Okay, nice, very good. Next. Who else? Да, ким жооп берет экен? Ойлонуп туруңуздар. What's your occupation? What's your occupation? Кантип жооп берсек болот бул суроого? So my future occupation is lawyer. Lawyer. Yeah. Lawyer, yeah, very good. My future occupation is a lawyer, азаматсыз. Who else? Калгандарына микрофонуна доступ бердим окшойт. Ошондуктан сиздер микрофон азаматсыз, ооба. I'm a student, but I'm teach people for math. Okay, you teach people math, yeah? Nice, very good. So you've got two occupations. You're a student and you've got a job too, yeah? What about you? 16. About me? Actually, I've got the profession. I am the English language teacher, but I've got several occupations and sometimes I don't know how to find time to, in a day, of course, yeah, in order to do all of them. Мен негизги жумушум бул мугалим. Биз деген ошо окутуу платформасыны башынан баштап, нолдон баштап жаратып келатабыз. Андан тышкары дагы башка бир-эки жумушум бар. Аны дагы ошо бир күндүн ичинде жетишем деп аракет кылып жумуш кылып жүрөм. Бирок баары мага жагат. Мен монтип жөн отурган жаман көргөндүктөн 3-4 жумушту дале алып кете алам деген ойдомун. Okay. Thanks for your questions and answers. Here I've got another level. Бул жерге мен дагы бир ондай өйдүрак деңгээлдеги сөздөрдү даярдап келдим. Бул сөздөрдү мүмкүн сиздер бир жерде уккансыздар. Мүмкүн сиздерге эми бир жерде көрүнөт, пайда болуп калат деген ойдомун. Бул жанагы биз жумуш издеп атканда, жумуштун негизи системасы бар, Биз деген жарым күн иштешибиз мүмкүн. Биз деген постоянно бир жерде иштешибиз мүмкүн. Биз деген бир проект боюнча иштешибиз мүмкүн. Ошол жумуштардын түрлөрүн карап өтөлү. Full time. Semih, can you read us? What does it mean full time? Yeah, sure. Full time means working the standard number of hours defined by the employer, typically around 35-40 hours per week. Ошондо full time деген жоп, бул кандай жумуш экен? Жумасына 35-тен 40 саатка чейинки иштечү жумуш экен. Азаматсыз жумасына person who work full time. Yeah. Okay. Full time is the job when you work from the morning till the evening. Бул бизде стандарт болгон жумуш экен. Бизде негизи жумуш ошондой. Эртемен мисалы 8де барып, 5де 9де барып, 6да келген жумуштарды бизде full time job деп коет экен. Yes. Second one, part time. Part-time working fewer hours than a full-time job, usually less than 65 hours per week. Part-time дегенде кантип которсок болот? Негизи бул сөздү которуп көрөлү, ошондо бизге Мисалы, part-time
Part деген bizde Жумасына жок. Час болот. Час part деген bizde негизи бөлүк, бир нерсенин бир бөлүгү. Ошондо part time болгондо бир убакыт. Мисалы жана бир жумада, жок, бир күндө 3 сааттан, 4 сааттан иштегенди айтабыз. Ооба, сааттан кечке эмес. Мисалы, бир күндө сиз 3-4 саат иштесеңиз, бул part time job болот экен, Yes. Next one, freelance. Can I? Yes, please. Working for yourself, providing services to various clients without a long-term committed to any of them. Аз эмес. Бул жерде берилген негизинде определение деп коет. Сөздүн түшүнүктөрү бир аз татаалыраак. Эмнеге дегенде мен жөнөкөй сөздөрдү берип, андан кийин бир аз татаал деңгээлге чыгып көрөлү деген ойдо берген. Ошондо кыйын болсо, эч кыжаат болбоңуздар. Бирге талкуулап ушул сөздөрдү түшүнүп кетебиз, Freelance. So how did you understand the word freelance? Это свобода, да? I think Online. freelancers can work where they want and when they want, and in any time and anywhere online. Definitely. Only with laptop and internet. Oh, yes. So, actually, my job is freelance. I use my laptop and I can work from everywhere, every point of the world, Ар бир дүйнөнүн любой точкасына мен ноутбугун көтөрүп барып эле иштей берсем болот. Неге дегенде менин жумушум онлайн болуп калат. Ошондо фриланс дегенде көбүнчө бул жерде онлайн жумуш плюс өзүңүзгө иштеп жатканда ошол жумушту фриланс деп коет. Мисалы, сиз компьютерден бир проект жасап атсаңыз, сиз ошол проектти бир компанияга жасабай эле, сиз ошол проектти каалаган жерде, каалаган убакта, каалаган компанияга жасасаңыз, ошол фриланс деген жумуш болуп калат экен. Okay. Nobody manage you. Nobody manage you. Actually, you don't have got the person who is above you. Өзүңүздүн үстүңүздө турган адам жок экен, Өзүңүз өзүңүзгө жооп берет экенсиз ошондо. Канча тапсаңыз ошону. Yeah, it's a dream job. Yeah, it's a dream job, actually, yes. Next, number 4, төртүнчү. Даниэль, атыңыздарды айтпасам окуп айткенсиздер, ошого атыңыздарды айтып берейин. Can I? Yes, please. Temporary. First question. Employed for a specific period or until a project is completed. Бул кандай жумуш экен? Түшүнүгүн окуп түшүндүңүздөрбү? Temporary work. Until a project is... Временная работа. Definitely. So if you have a temporary work, you work until the project is completed. Бул деген убактылуу экен, убактылуу жумушту бизде temporary job деп коет. Мисалы, интернетке байкта жумушту издеп атканда, убактылуу жумуш деп киргенде 3 айга, 5 айга, 6 айга ушул адамды издейбиз деп жазышат го. Ошол жумушту temporary job деп коет экен. Next, number 5. Эми Даниэль окуса болот. So, permanent. Employed and a long-term or indefinite basis. Ошондо кандай жумуш экен? Long term. Азамат. Кол вакытында иштеген адам болуш керек. Туруктуу жумуш, бакна контракт түзбөйсүз го, мисалы үчүн. Контракт түзгөндө биз 1 жылга эле контракт түзөбүз, анан 1 жыл айын иштейинби, иштебейинби Кудай билет депчи. А бул деген постоянный жумуш экен, туруктуу жумуш экен, Көбүнчө бизде ошол permanent жумуш болуп калат. Көбүнчө эле бизде туруктуу жумуш, Кыргызстандын ичинде. Next. Can I? Yes, please.
internship, yeah. Internship. Internship. Temporary position, often without pay, and that provides practical experience in particular field. Yeah, in a particular field, yeah. Field. So look, бул жерде I think бул стажировка окшойт. Азаматсыз Шаркүл. Ооба, бул деген стажировка. Негеден бул жерде негизги сөз without pay. Without, yes. Сиздерге акча төлөбөйт экен. Сиз жөн эле иштеп жүрөт экенсиз. Убактылуу. Next. Contract. Contract. Working for a set period of time under a specific contract, often for a particular project. Okay. So contract job, it is understandable. Contract дегенде сиздер бир 6 айга болобу, 1 жылга болобу контракт түзүп иштеген жумушту contract деп коет экен. Дагы экөө калды. Self-employed, running your own business or working for yourself instead of being employed by a company. This өз алдынча бизнес кылган же өз алдынча иштеген. Ооба, азаматсыз. Өзүнө бизнес ачып, өзү иштеткен адам. Азамат. Ушунда көбүнчө бул бизнесмендер экен. Ошол адамдар биз self-employed деп коебуз, өзүнө жумушка кирген болуп калат. Ошондо self-employed деген өзүн жумушка кирген болуп эсептелет. Ошондуктан мен допустим өзүм бизнесмен боло турган болсом, өзүмдү жумушка чакырып иштеткен болот экенмин да. Өзүмө жооп берет экен. And the last one is volunteer. Volunteer, yeah. Performing a job without financial compensation, often for a non-profit organization. It's like volunteer who work for pleasure. Pleasure өз колосу менен ишке кирген, чисто жардам берүү үчүн. Көздөбөгөн. Ошондо сизге акча да төлөбөйт экен. Сиз бир организацияга, бакында биз азыр неправительственный организация деп коет го. Ошол организацияга, мисалы, барып ооруган жаш балдарга жардам берип, же болбосо карыяларга жардам берип, ошол адамдарга жардам берип дегенимизде, сиз ал жумушка дагы акча талап кылбайт экенсиз. Ошондо сиз волонтер болуп эсептелет экенсиз. Okay, now tell me please about your job. You work for free. Yes, you are right. Азамат, бекерге иштеп бересиз да. Ал эми жөн эле иш эмес, ал көбүнчө мондой социалдык тармактарда бир кандайдыр пайда келтирем деген жумуш болуп калат, Okay, what kind of job have you got? Эми өзүңүздөр жумушуңуздарды бир сыра ойлонуп көрүңүздөр. Андан кийин мага айтыңыздар. For example, I have got a part-time job деп. I have a part-time job. I work after my university, and my part-time job is temporary. Oh, nice. Okay, you use 2 new words. Азамат, сиз эки жаңы сөздү колдонуп, өзүңүз жөнүндө айтып кеттиңиз. Let's continue. Дагы ким айтып берет? Who has got another job? Кимде кандай жумуш бар экен? Yes, please. I'm freelance. My work is full-time job. Okay, your work is full-time. Next. I'm a freelance because I teach online and they're giving me money, but I'm not I'm not work in school. Okay, so you don't have the administration above you, yeah? You work for yourself and you work online. That is freelance. Азаматсыз каалаганда иштеп, каалаганда акча тапканыңыз бул деген фриланс. Азаматсыз. Next. Дагы бир адамды угуп өтөлү. Элнура, Асыла, Гүлнур, Аиза. Сыймык, мүмкүн сиздердин да жумуштарыңыздар бар.
I'm a student. Okay, you're a student. Nice. That is your answer. Sorry. I work. I full time. Yeah. I work around 40 hours per work. 40 saat жұмысына Per işleş. week, yeah. Per week, yeah. Yeah, Abdan week. tatlı. Nice, but anyway, I think that you are happy that you have got your job. Мен ойымша алда жақсы нәрсе. Ал эми бир-эки тест. Ким биринчи жооп берет экен? Ким биринчи жооп берсе, ошол адам микрофон колдонуп эле айта берсин. A person who works at school is Teacher. Nice. Next, read the question. Ким суроону окуйт экен? A person Yes, please. whose job is a person whose job is to supply and connect or repair water pipes and baths, toilet, etc. Plumber. Yes. Кайталапаңыз жооңузду. Plumber. Yes, you are right, Parizat. You have chosen the right answer. Next. Keyinki суроо экен. Working fewer hours than a full-time job, usually less than 35 hours per week. Full-time. It's full-time job. Part-time. Are you sure? Part-time. Part-time. Yes, Simak also is right because here we can see that you work less. Azraq, less деген azraq. Less than 35 hours, it is part-time. 35 сааттан азыраак жумуш кылсаңыз, бул деген part-time болот экен, Кийинки. Employed for a specific period or until a project is completed. Айзада жооп кандай болот ушунда? Temporary. Азамат, this temporary job is when you employed until a project is completed, yeah? Азаматсыздар. Опс, бул жерде бир кайталап койгон. The person who works at hospital, we go to see him when we are sick. This is answer at doctor. Yes, definitely. Here is the doctor. Okay. Now, of course, every person has got a dream job, yeah? That's why. Tell me, please, what is your dream profession and the reason why you want to become this or that person? Сиздин кыялыңыздагы кесип жана ал кесип эмнеге, кайсы себептен сиз андай жумушта иштегиңиз келет? Бир-эки жоопторду окуп көрөлү. My dream profession was to be an interpreter. Oh, wow. But my dream was not come true because now I'm not interpreter. I live in a village and I have a family. That's why I'm not interpreter. Okay, and you said even the reason, yeah? But if I'm not teach mistaken, you are a teacher, yeah, Parizat? Yes, but a long time I was a maternity leave. Okay, I think that women has got lots of reasons not to have the dream profession in her life. Next? Yes. Now I'm 16, and because of this, I choose the profession. First of all, I want to be a chirurg, but I don't. Now I don't want to be chirurg because their work, or maybe they teach this profession 9 years. But I want to be a philologist, and now I start to learn another languages. Okay, so you've got 2 options, yeah? You had 2 options. Эки опция бар экен. Сизде биринчиси surgery, yeah? Хирург деген. Экинчиси филолог дедиңиз,
Yeah, but now I'm teach maths. Okay, and tell me please, whom do you want to become? Ошондуктан сиз ким болгуңуз келет көбүнчө? Ушул 3 жумуштан, кесиптен тандабаңызчы бирөөнү. I don't know. I always like to teach maths, but I think when I know another language and can I repeat again? I want to be a philologist because I want to see another countries, another world. I want to visit another countries and see beautiful things. And because of this, I want to be a philologist. But I always like to teach and help more people for their works. And because of this, and when I want to give the money and как это вам сказать? Когда мне было нужны деньги, я начала учить учеников. And did you like it? Teaching? Yeah, I like it. So anyway, you've got time, yeah? Бирок бул жерде бир чоң плюсуңуз бар экен, сизде убакыт бар экен. Ошол 3-4 профессиянын арасынан бир жумушту, бир кесипти тандап алган убактыңыз бар экен. Ошондуктан туура тандоо кылыңыз. Өзүңүз тандаган жумушту сүйүп кылыңыз, э? Okay, nice. Also, Сыймых wanted to answer, yeah? Yeah, sure. My dream profession is to drive a truck in USA, in America. What is the reason? Is the reason only money? Yeah, no, the reason because you can see every time different things. You can meet different people. That's why. Nice. Yes. I like it, and I like your English too. I think that your dream will come soon. Okay, now tell about your current or maybe past jobs if you had, yeah? Азыркы жумушуңуз жөнүндө, андан кийин мурда иштеп кеткен жумушуңуз жөнүндө бир аз айтып кетиңиздер. Ошондой жумуштар болсо. 2 months ago, I was working by full time. How do you say in English? I was a packer, упаковщик, maybe a packer. Yeah. Oh, yes. Yeah. Okay. Yes. Did you like your previous job? No, I didn't like that job, but I have to. Мне нужно было работать. But I need to work, yeah? I needed to work, yes. Because I needed to get money, like this, something like this. Албетте. Көпчүлүгүбүз эле ошондой өзүбүз каалабаган, жактырбаган иште же жумушта жүргөндүн себеби бул биринчиси акча болсо керек, өзүбүздү Always the reason is money. Ошондуктан эле чыдап иштеп жүрдүм деңиз, упаковщик болуп. What about your current job? Азыркы жумушуңузчу? Right now I'm unemployed. I already told you about this. Okay, good. So, we are waiting for your new job. Сиздин жаңы жумушуңузду күтүп жатасың да, тракист болуп бизге сыймык чалып калат. Мен ушу жумуштамын, мен бул штаттан бул штатка ушунча деген грузду алып кетип атам да, жүктү алып кетип. I also hope as soon as possible I can become a driver in Yeah, USA. let's wait for it. Күтө турабыз. Мүмкүн бир күнү сабакка отуруп сиз айтып каласыз. The next one. Tell about the most important thing you look for in a job. Эң маанилүү нерсени жумушта издеп жатасыз. Ошол эң маанилүү нерсе эмне экен? Эмне үчүн сиз бул жумушту издеп жатасыз? Yes, please. Before I earn money with my time, spending just time. But now I
am earn money with my knowledge. Wow. Yeah, it's very important, I think. Yes, and also the most important thing when you looking up for a job, you should at first make a contract. Okay. Yeah, with like headmaster, no, chefs. It's important thing. Nice, Nurcan. Very good. Yeah. You have to know your rights, yeah, өзүңүздүн укуктарыңыздарды билип өтүшүңүз керек. Нуржандын айтуу боюнча контракт азаматсыз. Are you looking for the salary and money when you look for the job? Жумушту издеп атканда ошол биринчи деген нерсе бул айлык болобу же болбойбу, акча? Жок, мен жумушту жакшы көрөм. 5000 сомго да иштейм дегендер барбы биздин арабызда? Колумдан келгенине жараша болот да. But if you can, when you really need money, you at first look at money for money, but then you just looking for conditions. Yes, good job. Условияларга карап каласың кийин, уже акчалуу болуп калгандан кийин. Эгер сага только акча керек болсо, только salary. Андан кийин кыйынсырап биз могу стол жакпай атат, могу условия жак, кондиционериңер жок экен деп отурат экенбиз да акча. Бир аз акча таап калгандан кийин, туура айтасыз. Everyone wants to know how much you can earn in this job. Wow. Yeah. Good job. Азаматсыз сонун жооп болду деп ойлойм. So, what do you think? What the unusual jobs from the videos might be? Because I'm going to show you the video. Аз мен силерге бир видео көрсөтөм, ошол видеодо бир бизде мүмкүн популярдуу эмес жумуш, башкача бир жумуш деп көрөлү. Ошондо кандай жумуш болушу мүмкүн сиздердин оюңуздар боюнча? Unusual. Жөнөкөй эмес жумуштар, андай доктор, мугалим деген жумуштар эмес, башкача жумуштардан кайсы жумуш болушу мүмкүн? Башкача жумуш. People who clean the windows of big skyscrapers, небоскрептер. Yes, skyscrapers. Maybe. Good answer. Жакшы вариант экен. Да, кимдин ою бар экен башкача жумуштар жөнүндө? Can you repeat again? I don't understand. What did you mean by that? Tasters of milk dechule. Okay, maybe. Yeah, the people who taste the meal, yeah, for money, and they say their own point of view. мүмкүн. Макул, анда видео көрүп. I used to watch makeup tutorials, and somehow I saw some girls on YouTube go dumpster diving, so I tried it. I'm talking about. My name is Tiffany. I'm from Denton, Texas. I am the dumpster diving mama. I quit my job to full-time dumpster diving. I'm happy with dumpster diving. It's my main source of income. I do garage sales, my website. We'll go live. The dumpster diving community is huge. Dumpster Divers, Texas. We have 13,000 members. Companies throw away brand new stuff in the box. The treadmill, that stuff, thrown away, going to the landfill. But can't go to Target because they prosecute. Walmart prosecute. You got time for that. The most satisfying part about dumpster diving is saving all the stuff in the landfill. I see myself diving until I can't jump in the dumpster anymore. Or unless I become a millionaire. Жумушту карап өттүк. Жумуштун аталышы, кесиптин аталышы Америкада dumpster diving деген экен. Diving дегенди билсеңиздер керек, бул орусча тилде diving болуп калат.
Can I start? Yes, please. In City Osh, I see a new magazine. They don't take money. They take anything for paid. Как сказать, товары. For the stuff? Maybe 2 or 3 days ago, I see this news. Так скажем. Жаңылык көрүптүсүз, ошол жаңылыкта магазинде эмне сатылат экен? Сатылбайт экен, берилет экен дедиңиз. Не, they're андай сатышат деп кантип айтат? They sell. They are sell одежда. Clothes, yeah? They say clothes, yeah. Кандай кийим сатат экен ошондо? Жаңы кийим сатат. Shorts, yeah, new shorts, maybe. Короче, одежда. Okay, clothes. Yeah, different types of clothes. Ошондо бул жумушка окшош бекен алардыкы? Азыр биз ошондо кайсы жактан алышат экен ошол кийимди? Ошол суроо пайда болуп атат видеодон кийин. Don't you know the answer? Мусордан. Ошондо бизде бул видеоду dumpster деген, бул бизде бак мусорный бак экен, мусорный ящик экен. Бул видеодон эмнени түшүндүңүздөр? Кыскача айтып бериңиздер. American mess are cleaner from Kyrgyzstan mess. Okay, yeah. Trash, yeah? Мусор. Америкадагы мусор бизге караганда тазараак деп ойлойсуз? Okay. At first they like топтошот. Yeah. They gaze then they sell in the second hand. Okay. Yeah. I know they sell to Kitai's crash, and Kitai buy their crash. Crash. Мусорун сатып алат дейсизби? Да. Перерабатывающий завод сатышат. Бул деген видеодо бизде бул кыз, бул аял деп коелу, жаңыдан нерселерди таап алат экен. Сиздер көргөндөй эле полный продукт, тамак ашын деле көрдүңүздөр, таптаза пакетте, упакованный пакеттердеги тамак аш таап экен, сааттар таап экен, украшениялар таап экен, jewelry. Ошол нерселерди таап алат экен дагы. Андан кийин аларды garage sale деп коет. Алар garage sale дегенде үйдүн астында эле столдорду тизип эле ошо майда чүйдөн коюп сата беришет. Ошентип full time job'да отурат. Бул өзүнүн жумуштан чыгып кетип, ушул жумушка кирип кетиптир. Ошондуктан күнүгө сааттан кечке мусорный бактарда чукулап, жаңы нерселерди таап сатат экен бул деген аял. So what do you think? Is it possible to find these things in our dumpsters? Биздин мусорный бактарда ушундай жаңы сааттарды, айфондорду, тамак ашты, таптаза нерселерди таап алсак болобу? It's impossible. It's impossible. Yeah, definitely it is impossible. That's why we haven't got this kind of person. Ошондон бизде деген бул деген жумуш жок экен, мындай деген кесип жок. Мүмкүн келечекте биз да ошондой деңгээлге жетишип, бирок антейин десек, биз деген ысырапчылыкты жаман көрөбүз, ошондуктан андайга деле барбай калышыбыз мүмкүн. So, have you got any questions? This is homeless person. Sorry? Кайталап коюңуз. She sees homeless person. Maybe, yeah. It depends, yeah? Okay. So the others, have you got the questions? Сурооңуздар барбы? Let me tell something to my friends. Okay. Yes, please. I want to recommend to my friends online application, HelloTalk. I use this online application for months, and it really helps to improve my English skills.
So Hello talk you say, yeah? yes. Сыймык мен азыр өзүмө жазып алайын Hello talk деп. Андан кийин мүмкүн биз ушул Hello talk боюнча бир публикация, пост жасап да группага киргизип коебуз. Сизге бир жумадан бери жакшы жардам берди ошондо? Yes. Yeah, I also use this как это сказать? Application. Publication, yeah. Oh, But really? вот Hello Talk, там сидят индусы, но они тоже люди. Ооба, алар деле англис тилинде жакшы сүйлөшөт негизи. Бирок бир аз A lot of Indian people, they native speakers in English language. Они пропускают некоторые слова и слышатся непонятно. Yeah, it's very too hard to understand Indian's accent. But everything is possible. Бирок everything, ар нерсе possible. Кандай окуат ушундо? Возможно, кыргызчасы. Все возможно деп эле орусча айтып коеюн. Hello talk жөнүндө мен бир сыра изилдеп чыгам. Андан кийин мүмкүнчүлүк болсо биз ошол Hello talk боюнча бир аз кыскача публикация, сиздин Сыймыктын рекомендациясы менен берилген публикация жөнүндө текст жазып чыгабыз. Азаматсыз